Bienvenido a su botánica, el gran poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros, en inglés y en español. También puede conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rock. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributos para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. Juurzette de coco. Produceert zoals eeuwen geleden werd het gemaakt in Curaçao. Juurzette de coco. Juurzette de coco. Waar het idee van Aurea Candles afkomstig is, ik wil altijd een kaars maken die iets toevoegt aan iemands leven. Een positief draai aan iemands leven. Daarom werk ik ook met aromatherapie. Het is healing en het brengt je in een heel goede sfeer. Een Aurea Candle aanschaffen, garandeer ik jou dat je geen andere zal willen. Bo que pabo, bo familia y bo amigo nan mustra nan minho versión tour dia? Hasibo pedido pa bo producto nan tropical via Itoco. Itoco ta especialista online den producto nan antillano, latinoamericano y americano. Cerca Itoco botanya bo hierba, bebidas, snacks, producto nampa entre otros boca bay, bo producto nampa limpieza de casa y hopi más. Además de excelente servicio de Itoco, nos está atender tu llamada y mensaje. Nos está paquetar bo mercancía con dedicación y tasoro pa bo hanyen na tempo, tena bocas. Así na bo noting no di sali den aguacero cu frio. Di Rotterdam pa Den Haag, Antwerpen te Limburg, Enschede, Groningen, Itoco ta entregar turca minda. El sabor de nos isla nan ABC y Isla Riba de un clic tena bocas. Bo gusta así compra ora botana cas, PC Itoco tei. E tienda online cubo por confiar. Wil je ook tijdens de Vroegboekenweek voor een fotoshoot met 10 foto's vanaf $55,99? Dat kan in onze studio in Roosendaal of thuis verzorgen bij Beter in Beeld door Studio Randy Design. U kunt ons QR-code scannen voor een online boeking. Bel ons 06 41 90 51 68. Ik zie je zo.
corazón quisiera. Quisiera sellar tu cariño y coronarlo con luz de primavera. De primavera. Dime si la luna se ha perdido de su sol de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando el morro de mi espera. Si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro. Pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Se entrega. Se entrega. Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera. Que viera. Que viera. Dime si las 2 de tu mañana se despide mi ventana. Shonantur, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Dia mais, está imenso prazer de estar junto com você junto comigo. Sorry. Você não... Você não junto comigo. Seguro. Boa noite, na Yadir Bonifácia. Boa noite, Alberto Sandra. Nair. Sim, Nair. Ta e persona que te tra e bela na que você na mira ore de Oreia Candles. Sim, mas já duas meses não tá. Mas a criatividade é que tem. Seguro. Então não tá role dushi. E tem hasta bela de despojo, então bela de prosperidade. Awel, não tá mais bom bela, bom preparar, mais dushi mês, sério, bota sentido zen. Se você quer mais, busca Oreia Candle, Manevo Santa Mira, riba TikTok, Insta. Então, toma contato com ele, então vou fazer o bestelling. Botar ele, tem na casa. Seguro. Então, botar ele. Ei! Tchel, conta. Tchel, está full bezig com trip na Ghana. Pero é mesmo bem conta, você não. Mas Rover. Aha. Neka Dias. Boa noite, Dushi. Conta. Jenny, mi amor. Boa noite, Rita. Dat ziet er goed uit. Dankie. Me te espero vos dan tour também. Seguro. Nós está sendo os best. Shonan. A noite, nós temos caso mais especial. Caso de Doris Sambo. Doris aqui tem lunas atrás, que ela benadera-me para ajudança. Ajudança que nota necessariamente financeiro. O dalis me dushi conta. Aqui não tá tica, ok? Boa noite. Sim. Ela conta-me inteira sua história de Kiko está passando a den. Então, a mim avisei como pessoa de pica me não pode ajudar unicamente e bem de programa e bem conta seu problema que está passando a den. Então, ela avisou-me tá bom. Depois me não entende nada mais dizer. Depois ela vem back. Então, eu digo não, me que vem de pica. Me digo não, ela me tem que work, porque é tempo na aqui tem futebol. Então, me que mais tanto gente possível para o programa, assim eu rei seguro. Lo tem gente que mira programa, escuta programa, que pode nele donele uma ideia que o pahasi onda bacana na qua porta e tem que bati. Pero a que dia chega, a me hinta, Doris está mandando-me app avisando-me que ele percorra de WAC com a su Facebook. Mayama é aqui diferente via awe, mas manda link pe diferente via e nada. New reaction, ma app nada. Me mira que su app não te 30, pero que não
alesa su app nan. Dus Shonan tapese ma pone na comisamento de programa, lamentavelmente, Doris no te presente. Pero ya, a mí, te duna cara pa sombra misa, con mis seguidores nan, ta pendiente di Pica Pica y el programa Jawe Nochi. Dus, Shonan, min que pensa malo, mi te queda neutral, mi te queda mei. Anto, mi non può bisabo ta kiko por pasadores, ni laga, pero, ya, a mi sa ta kiko ta pasando, pero mi nota hanya kuta ami te sun concerni, kutingo be conta kiko a pasa con Doris e di con Doris che aiutanza a me da hanya, e cose che ta tocca parte na donje curva pa e mes bin conta den Pica Pica. Dus, sì, nello futuro, Doris kan met die ideeën of er zonto a bordo acclara ku awor si e che bidi den Pica Pica, Pica Pica sempre lota disponibel pa e bini bin conta su historia anto wak si nan siti un hende ku pordonele umang den e situazione aqui. Ku eta ganhando ding. Nogmaals, not un problema financiero que Doris está ganhando je. No, deseita e caso que ayudanza financiero, no, es aquí enteramente un otro asunto. Pero, bij deze Shonan, lamentable, Doris notei, anto, ja, lo noting programa más. Anto mi quiero aprovechar li bisa bosnan ku esa aquí ta e de laster Pica Pica pa esa is una aquí mets ku algo un sput algo ku bota pisa ta bom pa mi bin kunele den Pica Pica lo mi hasiele pero si no september ku Dios su poder Pica Pica lo comincia ku su nieuwe seizoen. Dus september, mita kere, bande 10 de september, Pica Pica lo comincia con su nieuwe seizoen, anto Glen Tram ku eigen pad, tambe te comincia con su nieuwe seizoen, anto queda pendiente, tin sorpresa na caminda, sigur, minta verklap nada, minta duna baby number por me Nancy, sa comprender cosa? Dus, no, queda pendiente, Pica Pica te full swing en desarrollo, mi te contento per sei, anto, ja, kimi po bisa bos nang, danki na turmi sponsoras nang, ku a sostener Pica Pica, esa is un aki, mi te masha dankbaar, anto nos te bantra, riba, mas Pica Pica, pa nos fernan. Dushinang, mi te deseamos nang tour, un feliz noche. Jay mi accorda arriba voce piene e ora imitava da visita. I wish. Pero Marty, unta I wish ma bai, da I am more. Pero Maya mi seng den 2 dias em vez de 2 semanas que men ture life com ma bai eta tin su influência. Sigur. No, dus bij deze met deze jaar bosnang tour classe de éxito si mango te bien aqui hopi sabedoria hopi salud hopi energia anto spera ku uiteindelijk nos patin un douche zomer met spera mira bosnang de zomercarnaval Rotterdam te próximo evenemento. Bom, danke Dushinang, di corazón, love you, anto te denki bra, manen tabisa. Sigur. Chel, queda pendiente, Shonan Chel, queda pendiente con Chel te vengo una sorpresa. Eso. Tú, Shonan.